up? Here's a boy Rose Boo back again. You know what time it is, man. Subscribe down below, hit the like button. Big! G! Big G looks sad, man. What's going on, G? Talk to me. What's up, G? G looks so sad, man. Social media хэрэглэн гэж бантан холиос шагаад хаан хатан юу бараг цагаан солиос шагаад авьяасгүй. Correct me if I'm wrong. Big G is talking about COVID, how it's messing up everyone's mind, how it's driving him crazy. It's driving me crazy. You know, this whole thing going on around the world right now, everything is just messed up, man. It's really driving me insane. He wants this thing to go away. I want this thing to go away. Let's go. Такотыг бацаанууд нь шүтэж шагаад дургүй юмаа хүртэл муусан үзэж шагаад зарим гаруудын сэтгэх хүн бүр мүзэж шагаад сурч боловсрохын орон зүгээр үзэж шагаад Let's go. чаддаг юм шиг нэгнээ зодон цохон дөдөө шагаад хотын соёлоор нь гихтэй бүгд хөдөө байгаа миний нэтүрээ миний нэтүрээ Big G! Mini network. Hey! Амир хайрын дуучин авгаа хүүхдээ зодож шагаа. Ариун цагаан антин клипиндээ тоглож шагаа. Даргын бүксийг досож карьер мэрээр өсөж шагаа. Нүгөө задруудаас аусын хөгжил хүсэж шагаа. Let's go! Дуулдаг хүмүүс өөрийгөө рэпер хэмээн нэрлэж шагаа. Тоцоогоос төлдөг хүн байж баяны дүүрийг ширлэж шагаа. Шодрог ёсыг нэхэн амирлаг юм яриаш шагаа. Таван цаснаас хямдар үзэл бодлоо зарааш шагаа. Хатам зүгэн тэгвэл бүх баярлаж хөрөж шагаа. Ажил хийдэг хүмүүс улам бүрэл зөрөж шагаа. Татвар төсвийн мөнгөөр тэтгээгүүрээ төлөж шагаа. Big G! Өнөөдөр инээж яваад маргааш бид нар үйлээ шагаа. Everything be driving me, man, I'm not about it. Everybody wanna kill me, man, I'm not about it. Everybody hating on me, man, I'm not about it. All about the paper, money, moolah, man. Give me that, Oh, sorry, G. Dang! G just told me to shut the fuck up. Damn, man. I love Big G, man. Subscribe down below. You know what time it is, man. Let's move. I'm back. And I'll see you on the flip side. Comment down below. Let me know what is Big G saying. Because I don't know Mongolian. I still love Mongolian guys. I still love Mongolian girls. I love Mongolian people. They helped me build this channel. Let's move. We live. Go! Зарим гаруудын сэтгэх хүн бүр мүзэж шагаад сурч боловсрохын орон зүгээр үзэж шагаад чаддаг юм шиг нэгнээ зодон цохон дөдөө шагаад хотын соёлоор нь гихтэй бүгд хөдөө байгаа миний нэтүрээ